elihle igama lomphelo wabo uKristu Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Sekhathalekile lapha. Alibonga malekho. Bigere lo bonke, omengameli bonke, omama bishop bonke, omama bengameli bonke, abafundisi abafundisikazi. Nonke egameni likaJesu ngiyabingelela. Amen. Bese ngibingelela iBhokodo nonke. Ngiyabingelela abantu abami. Bese ngibingelela itafula. Elilona lisilawula egameni likaJesu. Bese ngibingelela ngapha ekhwayeni engcwele. Ngiyabona abantu abami banikhiya namhlanje. Baba seniyazama. Isikhiya siyakhala kodwa ke ngiyabingelela nonke egameni likaJesu. Amen. Ngigcine ke naye mama wethu Sigasi, umndeni wakaSigasa wonke. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Iyayelithi ke izwi kaNkulunkulu awuthi Nkosi mayi okwekutelayo kuzokwenzeka. Alibonga ngaleNkosi. Nathi sibonga ukuthi namhlanje ngoba mama Sigasa u-18 uAgasti sakubhale date uNkulunkulu wahamba nathi kwaze kwafika lelanga la namhlanje ukuthi lo msebenzi awube khona. Sibonga ke ukuthi sokhona lo msebenzi omakhelwane nezihlobo nenkonzo ophila nazo siyayibona ziyagena nathi siyathokoza ukuthi siphila nabantu. Alibonga malekhosi. Mfisa nje ukuqala ukubonga la kubaba wami uBishop Bagdadla noBishop Msiza. Engibona ngeke ngabacela umndeni wakaSigasa ngathi nami ekuseni abamane baye ensimini ukuyombula lensika kababa wethu Sigasa. Kalibonga malenkosi. Ngibongeleke baholi bami ukuthi uNkulunkulu benani ayenza lenkonzo. Thina njengoba singena sikhambale kangwane endasi ezweni labantu. Kalibonga malenkosi. Kodwa siyajabula ukuthi ke nathi sesikhona kule nkonzo. Alibonga malenkosi. Bokodwa ngithi happy women's month. Inyanga yenu nami ngijabulile mphathi wohlelo nawuthi akudilwe ngala ngoba kuyinyanga yakho. Alibonga malenkosi. Mina semsukumela nje ukurepa nokubonga kini nonke eniphumelele ukuza emndenini wakaSigasa. Nizothi phela mama Sigasa siyabonga ukuhlala kuze kufike lethuba la kubemandla nenze lensika kababa. Alibonga malenkosi. Phela ukwenza insika bazalwane akusikona ukukhonza yona kodwa wenzela isizukulwane nabazukulu ukuthi kwazi ukuthi umkhulu ulele la. Bengayikhuluma lento stafeta kakral ngathi zimbili izinto ezenzela insika kakhulu ukuthi isizukulwane nesizukulwane sazi ukuthi ugogo noma umkhulu ulele la. Amen. Okwesibili ukuthi uma le ndawo esifuna ukudevelopa mhlawumbe bafuna kwakhe imall noma bafuna kwakhe umgwaqo amathuna angabekisiwe bazofike bafaka i-TLB kugule konke. Amen. Kodwa lele lensika bazofuna lo mndeni bawuthole bese bawucela ukuthi bacela ukwakhipha lamathambo bawabeke kwenye indawo. So i-privilege ke lokho ukuthi ukube belinekho insika nayo izohamba phezulu kwa-TLB igugule konke. So ukwenza insika akona ke ukuthi kusuke kuyiqhilo ngoba sikhonze yona. Kalibonga malenkosi. Suke wenzele ukuthi nomndeni nani bazi ukuthi ke ubaba noma umama ulelela. Alibonga malenkosi. Babujiyane ngibambele ngokufishane akusafuna ukungena ngoba enhlizweni yami ngikhuluma ngendaba kaJehoshaphat uma ahlaselwa ukuthi wawiniswa yini. Kodwa ngenxa yesikhathi ngeke nje ngibambelele incwadi kaFilipi 1 iverse 6 lona lodwa engilona ezothi ngalo kafushane. Alibonga malenkosi. Haleluya bazingcwele. Siyafunda ke bazalwane incwadi yethu kwabaseFilipi
chapter number 1 sifunda evesi lika 6 ngaphansi kwesihloko esithi uPawulu ubonga uNkulunkulu ngabo abakhulekele athi verse 6 ngethembile ngempela yona lento ukuthi owawuqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kube lusuku lukaKristu Jesu. Ngethembile yona lento angathembeki kodwa ngithembe yona lento ukuthi owawuqala umsebenzi kimi omuhle uza kuwufeza kuze kube lusuku lokugcina. Amen. Once uNkulunkulu angakwethemba akunike le privilege ukuthi iba nalo msebenzi wokushumayela ivangeli, angeke ahlale angenzi protection yakho. Uzokuvikela ngoba uthembile, and iqiniso lithi sonke sibiziwe bazalwane, sabizelwa kuphi? Ekukholweni. Wonke ola endlini uthi sibiziwe, nophuma yaseyoqala uthi nami ngibiziwe. Kodwa uma ubiziwe usuphuma-ke ungakathunywa. Ayikubiza ukuthi na ubiziwe bese uyathunywa ukuthi hamba-ke uyokushumayela ivangeli. uPawulu wakwatshelwa ukuthi akashumayele ivangeli ezizweni zonke. Alibonge igama leNkosi. Yingakho-ke leli zwi lithi ngethembile yona lento ukuthi lo uqalile umsebenzi omuhle empilweni yami ukuthi ngishumayele levangeli, ngabo uza kumlonda noma kuvela siphi isimo. I-protection yami ayikho kubantu kodwa ikuye. Alibonge igama leNkosi. Ngike babona abantu banama-bodyguard nga-3 nga-4 nga-5 nga-6 kodwa ukuthi uzokuthi bamshayile ulele. Bese uyazibuza ukuthi aphi laba-bodyguard awu-8 ebekade ahamba nawo. Yingoba uthembe laba bantu, akathembi lo muntu omnike umsebenzi wokuthi akaqale ashumayele ivangeli lombuso. Funa ukuthi baholi ake sithembe lento yokuthi njengoba sihamba phambi komhlambi uNkulunkulu sithembile. Bomama uNkulunkulu umthembile. Njengoba nihamba phakathi kwalabomama namba phambi komhlambi naphakathi komntweni yenu nabantwana benu, uNkulunkulu ukuthembile. Ngeke uNkulunkulu akunike umshado athi iba ney'ngane bese uyahleka ukuthemba ukunika lezi zinto ngoba azi ukuthi uzokuvikela ukuthi ukhulise labantwana, ulondele umyeni wakho, niphile impilo uNkulunkulu ayithandayo. Alibonge igama leNkosi. Ngethembile bazalwane, mina sengizisho mina ngethembile yona lento ukuthi lo uqalile umsebenzi uza kuwufeza empilweni yami, lo omuhle hayi omubi. Alibonge igama leNkosi. Uthi 1:5 Jeremiya, ngakwazi useyihlwile ungakabi khona esizalweni sikamama wakho, hayi ngakubeka ngakugcoba ngakucwelisa. Uyabona uma thina sesithi siyakugqokisa laba esibagqokisayo sisuke sesenza ne-continuation, suke sesiqhubezela nomsebenzi. Lo muntu wagqotshwa angakabi khona, angakafiki, wanikezwa amandla okuthi endleleni ozobihamba uzoba yilokhu. Alibonge igama leNkosi. Ngiyakuthanda umuntu othina sanika umsebenzi awubambisise awenze ngendlela yonke. Mubi kumuntu uthi mayenike umsebenzi bese ufuna ukuncela. Alibonge igama leNkosi. Babona baba sihlupheka kangaka abantu abalambele izikhundla, abantu bangayilambela lezikhundla badimande ukunikwa lesikhundla, asanikwe lesikhundla ekugcineni sefuna phinde nokuphaphata. Sesinikile lesikhundla, sesiphaphathelani kathi sinikile. Alibonge igama leNkosi. Once ukunikezwa amandla ukuthi uyilokhu sefuna wena u-excele wenze ngamandla akho, sizincome ukuthi hey kodwa sayikhetha indoda enamandla. Alibonge igama leNkosi. Mubi kumholi othi masenikiwe isikhundla, the time bayifuna wayethi usipiya amaphepha ahamba phasi etafula akuphela la kithi phezulu. Uyathele yabona njengoba ngibuyeka kwazi phethi list engane yabantu okufuneka
banike baphushulwe kodwa ekugcineni kosuku laba bantu umsebenzi sefuna manje ungathi uyaphaphana kanti konke lenkosi noma ke awuphaphani abuse lesikhundla yabona kusabuse isikhundla ukuthi ufuna sikufile wena une position ethile kumele nakuvela wena sonke sibawe ayihambi kanjalo alibonga lenkosi wena iba isibonelo iba i-role model kwabanye ukuthi siyafisa ukufana nalomholi ngoba lomholi wethu uthobile uphansi bayibhekisa abazithobayo bayaphakanyiswa ekugcina ngalo lithi uJobe 42 verse 2 icebo lakuNkulunkulu alinakuvinjwa icebo likaSimakade alinakuvinjwa bangafuna abantu ukulivimba kodwa icebo lakhe ngoba mina ngithembelelo alinakuvinjwa mina niyazi-ke ngofakazi icebo likaNkulunkulu angibeke kulona liyafuna ukublokwa liyafuna ukuvinjwa left right and center ngandlela zonke kodwa mina ngithembelelo ukuthi lo mnikelo umsebenzi uzamfeza empilweni yami uzomnika i-protection ngithi hambani nalamazwi ukuthi njengoba sokunayo i-position one way abuse one singakuncenge sikunenge i-position esikunike yona alibonga lenkosi semnaki ngomama position onayo suyi-abuse futhi asingakuphaphani ukuphaphethele i-position ngoba the time uyinikwa wawuhappy angazi like nobody's business ngicela ukuthi hayi kumnandi ekhaya alibonga lenkosi yabona nje nina ensandombanda nina ngibekile ukuthi akumelanga usho nabo yedwa kini alibonga lenkosi ebasizela amakhetha abadala laba abasebancane kumele babe bahamba materpasi abantukina kancane alibonga lenkosi ngoba sizikhadile ngabo alibonga lenkosi maphosa sizikhadile ngani ngiyajabula nje wabakangaka eSwatini ngiyakubona namanje upayback ukuthi hayi ngakuthana kwenza kwembesa nawe ngiyakubona lokhu makandaka senza kabuwe zakwembesa ngiyabonga abaholi bami uNkulunkulu alibusise iqhubeke njalo ningaphela amandla ngibongela kakhulu bomama inkosi